Roan hita jalaboy tabain tubuh hamuluan nau pasangat po tuhat tay. So ni madita saluhna binasa mamuse acara berikutnya dua anak ni ma sami sahar mabahon buat acara tak mau datang. Jadi sahak mereka muse ya, baca Mars sehari tu, Mars 3PI, dapat hari saya mulai. Ilo, mas coba paham. Oh, jolo, di pada ni menjual sepermusikan non, bukan penon di sedikit ni, ya. Anda tahu dulu. Mau lihat tema di hita saluhuna, nungatung masai lasroha. Yang sakap sisera sakap do indah hati dina baru dihon aka tujuata laligani ope sahama pertikir naon tuna menortor bebartu nau bukan sepami parjoloma dihamuna binopor ni siap udah oputa opu batu godak alani bangku opak baris narana dua kolom sian pet ahawang pentasong di pakosong aja dua kolom Opu batu godang bersikap pandang borunami nasabari suatu budi borunami boroni pu batu godang ini di budi nami mandok kamu huhut bersikopi bersiak-siak mandok diamuna tulang nami peparan di opura jauri woi terus boleh siap mandok kamu di kamar mandi doh di partukuana Aisa alara sarro barita purkia dualu. Kami atas nama peparan gora-gora pakai trikian bersiapkan sesuai doa konsep nami Tuhan. Akan ada dulu, no poso. Bersiapkan kamu Dibayar sesuatu. semua kami ada bahwa kami Tuhan. Dibunyi gimana? Dibunyi. Dari mahidi hari. Dibunyi gimana? Saya bersiap di atas nama peparan di opita. Opu batu goda. Di atas nama peparan di opita Bukuturaja. Boru bere dan ibabere Marsogot di antara permingguan Manang kebaktian sikat Rahma mangaton Upe suhu dan ita saluna Ima di atas nama pemparan di oputa Kultura dan sedunia Boru bere dan ibabere Dari mulai kita manator Siapa mahida Wahada muda. Bapak dia doang. Sama alih harusnya mungkin atau panitia atau dari yang Kendri Kendri kamu yang maju pesuruh itu so on kodang akan nama doh nama to sesuai dengan pasal tadi tuan kui bertapi ke suami istri ya level dia maju jauh level liga apa berjodoh asal kui bertapi dengan suami istri lapan jalan harus di udah tak popara dia pura jauh dah ma dosta itu nama jalan godang tau nah bang apa saja sangar juga bang kajo na yuta jadi buti lagi oh sebarang dos luar sampai lagi kuma nak kini perbuatan bayang dua jangan Tuhan bang kira olah tiga betul orang buah mulai beli anakku ngabe Dala, pasak matu bang lah rotok kitunya. Ayo ba, au tu akan aku mabir doa. Unang gabiahan nomor suku tadi. Adu surata, ngabe. Atau tu puji batu harta. Iso bawa. Jadi soal ini mari kita peparan di punta putu raja boru bere do ibe bere. Alahami do perjolo bere kamu mane. Kalau kami do be nando do be boru bere. Terus nasong kurang nami. Anong nurahi tadi soal kurang lebih 100 kamu 100 tak ada oke. Tak ada. Jadi namu
80 orang din nih, 80 orang damion. Jadi semua ni mah asa humulai kami tortor ala salilingon, tang naman narita dah, nababuah hundo. Ala salilingon siap pudali, segok siap pudan. Soalnya ini udah kinhatan ya bang, Pak Joshua bang Patut. Tak terlalu siap pudan ini, nah memang tak terlalu siap pudan. Mau berkat di kami, balang ini tuh, ajuk muna terus. Atau mau lihat ya bang, asa humulai kami godang kami. Amang pergual pergeci. Isod jam dohami paparan di pungami o putu jokar. Alah hubai kami pertanyaan sisa hali 5 tahun. Alani marlus niroha hami. Sampai damang maju di hami. Jolo pita-pita di perjulu. Jadi baik kamu maju di hami, godang mula-mula minta aduh karena siajur mula topa baik kamu maju di hami godang mula-mula laus padomu matong tu godak sopa. Koya mang godang mula-mula do godang sopai beda maju di hami godang liati asal lihat penggawian lihat parhorasan sokoni nang hasa do niroha di hami paparani opu tuan jokar nauli beda mang mak.
Jadi sokone Pak di hamu borunami alanunga margodang liat tami namar hamarangi au boha nangadok sidoro muna Roma hamu kale Roma makego di jolonami do hamu bere dohor ibe bere
dengan boru di Maluku Sulelo paparan ni sudehi di hamuna bari benami bere iba bere di sudehi hula to Roma hidat zo so na di hula tayo setoro kita bere iba bere setoro kita rohita akabariban. Jadi di Hilal Roha atau Doli Manareka. Di hamuna raja di hula nabi nagtulang nabi sudah mahamuna hupan dohi kami. Di rajumi roha nabi doa raja di hula ima didus ni roha muna. Di dalam merencana hamuna pasong jokon buang dia putai mafite bagi nabi. Laos gulung tusi. Laos di bagasa salarion dos turuhamu asa si saratangia kita namar hula boru tujuh atas disakap doh tujuan munai asa tujuh siap tok tua arina bagi utol. Akaraja nami dihami boromuna bere lohot iba bere saluhuna didos ni rohamunai totong sungguh kamu kami ajari kamu asa ulau kami somod dos ni rohamunai asa anggiat tu ada namang jutolatong sabba dos rohani hita namang hula boru sia dos ni rohamuna dohot dos ni rohani kami boromuna gabot akan nauli dohot naringgan jalan hita tadi yang mula dihami boromuna asa anggia latong pasabat tali batatu hari na magito tubuhan anak matong dihabi na so tubuhan anak tubuhan poro matong na so tubuhan poro mono na utakas boy marhasuhotan say di patulutuhat ang matong siropat ni Tondina yung gabi lungan na sa urumar tuwa marhide iya karaja nami raja ni hula-hula tong buang kamu hami di yang muna di nama buat tuwa di godang nakikrak do kita saunari ano terhamu raja ni hula-hula nami di juha muhami meremuna Akkaraja nami molo tuk sokol dia pe non delen di sopa nami tu hamuna di do na tua dak sudak ni na puhu nak sosak ala ni sipan pau na susadia molo tuk kanga masuk ka pe no kami tu hamuna hula nami delen di tang yang muma tu amat tali bata tuari na mangi yuto nak tau asa di tapai tu mak tadi kami gawe na ni ula sin na pinati pi ni pasarian asa anggiat tu se di dos ni rohamuna boy sangat pamu boy patu pau nami lau pasangap pamu hula nami Ibe karaja nami, tuk songol dia be, dalam disofa nami, las maroha di badan, las rohani kordimu, amang argual pergosi, naik gurka kami manopa, sombang pergudung lagi. Sombang doh dia talor, langsung pada baik, mau orang sih nanti kau tak manopa berkata sesuai dengan
Jadi sohoni madi hamuna raja di ulu nami doh akana tulang nami sudah mahamuna upat dohi habi morotuk pe sohoni di sopan nami dang tuis nami akaraja nami mara lumpuk kamu tok kamatok sudah tuis abi tu hamuna ulu nami jala indak kulit nami alam morotuk marong di merek kamu na holi kalau nalang nami mai tu hari namang yuto setan ide matok na di holi ale tu kilo bina boy tar patu pabi para di jod las maruhani barat las rohani to dimuna asa dono nami la sohoni ro bila tua gabasi bali mai tiga di palapo bos mahami salhub na parboro muna bere iba bere na mga liat ipas mahamundo boleh mari hamu salhub na boro nami lain nami bere nami iboto nami ibe bere nami lokato ko betutu parbuan di mas sadu hamu na soma loko ta nego dibo da jala ke lu banang ditona nunga di pasakat pamu hami tutu salhub na hula muna macelas rohan nami berbunga-bunga tangan nami di bek kamu alani neng roma kala ya kaito kabere kabaru naing bana bede hamuna asarede mahamu amang pergoci nami alani neng roma hamila bana bede raja di pamurun nami baik damang ma godang na hobar tusi
Jadi melihat teman-teman selalu kabaru nami hidok si dua-dua dibutuh daka-dakain na adik-adik ibig-ibig. Ala ni bujung warang lahu betok. Ibig kamu do sila sekolah nami. Tangan nami betong marunga-bunga do hebe. Atau ngalah juwon kana mahula-hula kamu para deputa pura diori. Perpangido kami le dibudi nami mahamu lasbai ma terterni sudah guna panamoni asaro tu sabda sida bor nami. Dapat to kaman sor dak ano pia dohor sa ano pia sa si dia. Kiso mahita, kiso mamulai. Kau kamu tertor lah sarwa lagi dibudi nami. Songoni wajahamu raja nami raja ni ula-ula. Alasan kami bicara maha permasukmu. Bisa memahami peperannya karena korum urangnya dor Nabi Musmon. Alani emang perkunci nami. Baik kamu maju sido guna huduli.
Paran yang mangkurko alay ala bulana mapuparan UTG ido makana gabi pulai hami pangiduan ni aku aci uto pada khusus na puparan UTG jadi justru alanima tang yang menami